Kini kadai ka kerteng jong ka kot kubor mo Meghalaya kubor sisin sibenai di kedon retat kini ka logo jong ka Instagram ru kini ka ba don hune sampai kini ka logo jong ka Instagram di parlok ngej ba mapiru pin yo periang yakni kot kubor te saya pulihi halah lagi jong tiba kila yo. Hello parlok te kublai pi ka step ka besuk ka bakmen te menta ka singi ngasulungo ban yo I lani ban syam madon ki para kasi jongi bakin wan ai ya ka kot kubor borok si kata ngi jutit ya ki kot kubor ndai menta ka singi kadai kanu tering ka singi aku sau terima kita kini ke kot kubor kadai ka Meghalaya kubor sisin sibenai ini kadai ka kubor ka ba mismo kendit menta ka singi ban klaim keren dari lawan lasu ai bagi kini ke kubor te nampak pulih ingin saya baca dan ayu mah kadai ke kubor sisin sibenai te mampik yo lek si kadai ke badang ni thamai ki kuat ban pentip siki pat ba kelami kot kubor thamai mampik te ni ya pecua ni ya pulih mah kalau penuh parlok ngimtip na kay kadaw ba kiwan sam ay kuni ya ki kot kubor hagit yung siya bro si katangi jutit ya ki kot kubor haka por bakaman syang itit standik ga kenang tu hadin ki la kam pentidor mi haban tit spodinga rem tak sini pat mismo kendit mo ban yo I ba kini ki beri jongi ki sam ay ban ya kot kubor te ya si kadon ganu ka daw ngimla ban tim namar na tham yo ban kren namar nang bun kam ngadang pen bai mare le jongru ten rai ngingej ba kanu ka jingle jongki kan dai bai ka bha te ni su piang subha bai bat ka jingwan sam jongki ru kini kubor ki klem kren ai rai suan su ai bai tentu ngangej ba ma piru pinyo piang ya kini di kudai sibun